Ka hatia ngā ratonga toko I te ora Māori ki te riro ngā moni moaua ratonga ki tēnei kaupapa hou o whānau ora. Koina te māharahara I puta peta mai I te rānei I te whakarewanga o te pūrongo mō whānau ora. He kaupapa āwhina I ngā whānau Māori e raru ana I ngā mahi tūkino tangata. Engari tērā te awangawanga I te whakatūwheratanga o whānau ora, ka topea pea ara taupu te tautoko. I guess we're still kind of waiting for it to roll out in a way that actually reaches us on the ground. We're still a little bit unsure what it means. Engari anō mo te whānau o Waipareira, he kaupapa tērā te kite I ngā painga ka puta ke mā rātau. Kei te uru atu mātou ki roto I ngā tikanga e kaua nei e te whānau ora I tēnei wā. Ko tāpiri atu, ko tūhono ngā tari katoa te whānau o Waipareira. Kia tari tātou e kōrero hia nei te one-stop shop ko kōrero hia nei roto I te pepa nei. Nō reira ko tīmata a Waipareira whakatūhia ue nā huatanga. Nā kaupapa pēnei I tēnei me Quitline he rōpu āwhina I ngā whānau hei aukati I a rātou mahi he. Engari nā te kaupapa o whānau ora kei topea a rātou pūtea tautoko. Kaurea Quick Group e hia kōrero mai ki a te karere kia whakatau katoati a nā kaupapa a whānau ora. Engari he kōrero poto tēnei kua puta I a rātou. Ko nā tikana Māori ka whāia e te rōpu nei, he mea nui kia mātou te āwhina I ngā whānau kia mutu te momi paipa. Ko te mea kia huri ngā whakaaro, kia kauaka e noho ko taino te kaupapa aneke. Kia tāpiri atu ngā kaupapa katoa, ngā tari katoa, o te hauora, o te mātauranga, o te toko, ngā mea toko I te ora, kia tāpiri atu, kia kotahi ai te whare kia uru atu o mātau whānau. Kei te rangirua nā whakaaro o nā rōpu nei, kia mōhio pū rātau ki nā tikana a whānau ora, ka kite ai ki hea rātau tūai. Rāpaira tāwhai, te karere.